imam ozbiljnu facu jer snimam ozbiljno video. Čekaj, ja još nisam ni počeo. Koji nisi ni počeo? Bok. Bok ljudi, dobro došli u novi, nije top 6, nego samo 6, jer ne bi mi rangirali to, kužiš. Ali zvaće se top 6 čisto da imamo unificirane nazive. 6 žanrova igara koji su umrli, ili su onak, još malo, samo što nisu. Nekad su bili dosta popularni, igrali smo ih svi Da. znate, bar par primjera igara iz svakog. Budemo ih tu ubacili malo između, ako bude kolega imao vremena, da ne bude na prazno kao jedno video. Internet stvari. Da. Idemo na prvi odmah. Može, direktno u glavu. Prvo mjesto, mislim prvo, 600. A ne, moramo rangirati. Ne bomo rangirali. Strategije, svi ste ih igrali. Red Alert, Generals, ne znamo, Age of Empires. Koje ste igrali strategije? Cossacks, Stronghold, Crusader, Age of Mythology. To jesam. To su sve klasici svih kao djeca, ako to niste igrali onda žao mi vas je, niste imali djetinjstvo, možda ste ga i imali pa ste se igrali vani s prijateljima i to. Da, niste igrali online ko mi ovdje. Ba si igrao Generals online, čovječe, to je bilo vrhunac. I onaj Rise of Nations, to smo igrali s friendovima, to je bila bomba. A vidiš, isto je bio nekad ko Battle Royale dana, strategije su se štancale čovječe. A nisu se, jer sve su te igre koje smo sad nabrojili izašle u periodu od 20 godina. A dobro, ali neki Red Alert i Age of Empires je bilo tu negdje. Da, dobro. Mislim da su bili ograničeni hardwareom u ono vrijeme, pa su zato bile malo, Apsolutno. Dobro. Mislim da je puno lakše bilo napraviti neku izometrijsku perspektivu gdje ne moraš pretjerano modelirati likove, mapu i sve to. I zapakirati to u neki trenutno aktualni žanr, možda povijesni, možda space kao Starcraft, možda ne znam šta sve. I ljudi su to igrali jer su bili pogledao si neki film, bio si nabrijan na povijest, bio si nabrijan na svemir, idemo igrati. Warcraft, onaj prvi, drugi, treći, čak, Frozen Lich Throne. King. Frozen Throne se zvao, ne? Dobro, neke su igre evoluirale poput Warcrafta, baš se za njihno, kako se To sam namjerno. Da, on je baš, on je evoluirao, znači u online masini, ali ostalo je stalo čovječe. Bili su pokušaj Command and Conquer serijala u prvom licu. Neka podsačina, ali jako loša je bila, jako loša, baš. Kod da su išli onak, idemo napraviti najgoru podsačinu i napravili su, ja mislim. Ima i sad nekih pokušaja strategija, ima par igara koje su onak još opstale, kako se zove, od Ubisofta, pa... Civilizacija nije strategija, ne? Civilizacija je strategija, ali nije više na poteze, nije real time, tako da to ne bi svrstao tu, iako je civilizacija jedina valjda od žanra koja se još uvijek održala. Ali si igrao baš kad civilizaciju? Jesam. Meni je to teško za popizditi. Meni je, da, teška je, ali je... Teška je za skužit, kako? Teška je za popizdit, teška je za skužit, ali kad se jednom navučeš, stvarno je ovisna. Ne kažu džabe, samo još jedan potez. Ja sam nekad igrao Cezara. Si igrao to? Da, jesam. I napravim savršeni grad, onak, ko Rim, ne, i onda mi počnu požari i onda mi se, katastrofa. Sljedeće, borbe autima i arkadne vožnje. Carmageddon. Burnout. Need for Speed. Destruction Derby. Driver. Arkadne vožnje, tipo Burnout, meni to fali. Sad sve neke simulacije. Ima Need for Speed, ali nema to veze. Mislim, taj Need for Speed kad je bio na vrhuncu je bio dobra igra, ali sad kad su počeli štancati svake godine jedan, to se pretvorilo u splačinu. Bio na Dead Rally, ne? Sjećaš toga, ali top down kamera. Ne? Ne? Need for Speed je, znači sad se kao pokušava vratiti natrag, ali nema veze s Need for Speedom. Zaka je Driver umro? Driver je bio dobar. Driver je doslovno umro, oni su baš prestali raditi igre. Ne znam, bio je, mislim iskreno nikad nisam Dvojka mi je bila dobra. Da, nikad nisam igrao ništa dalje od dvojke, igrao sam jedinicu i dvojku, onda oni neki San Francisco i to me nije baš previše privlačilo. Ne znam, možda... Da li su simulacije prevladale možda? Ne, mislim da postoji sad toliko ogromna publika za Project Cars, Assetto Corsu ili nešto slično. Ima onaj forum kojeg pratiš. Ima, čole. Auti, napravite nam novi Destruction Derby, ima onaj Wreckfest, ali... Ima naš neki, nema naš. Di imaš fičeke, one modificirane. Ima onaj... Sram nas bilo. Treća stavka na popisu ekstremni sportovi. Tony Hawk Pro Skater, se sjećaš toga? SSX, oni snowboardi, to sam igrao, imao sam CD doma, Spaga, demo igre, jedna od njih je bila SSX, jedan level, prošao sam ga 5000 puta. To ste ih skušao da si rekao Zbaga, ja sam čuo Spaga kao motoralca, bio sam na Pagu pa sam si kupio. Da, snimio mi lik.
Ja sam igrao one igre prema olimpijskim igrama, užas. Onak dvije tipke tiskaš i onak šprintaš ili ne znam, dižeš utege. To je super, to sam ja igrao na onom Nintendu, ne, na onoj Sega konzoli, nekoj staroj full ono. A Ubisoft je napravio onu igru zadnju sad. Da, no. Bila je besplatna na PlayStation Plusu, uzeo sam je nakon... uzeo si je? Uzeo sam je, odigrao sam jedan level, ne znam. Jedan spust. Kako evoluiraju žanrovi igra, tako evoluiramo i mi. Da. Jednostavno, možda nam neke stvari više sad baš razmišljam, možda su nam bile dobre jer smo bili mlađi. Recimo, strategije i arkadne vožnje bih odigrao danas i to me još uvijek privlači, žao mi je što više nisu aktualne, ali recimo taj neki Tony Hawk ne pada mi na ozbiljno. Ne bi igrao Tony Hawk, meni je bio dobar. Probao sam one nove igre, skate, one nekve, ali katastrofa, baš katastrofa. Tony Hawk Pro Skater je bila dobra igra. Dvojka, s ponosom mogu reći da sam uživao. Čak se sjećam levela na pamet. One. Da, ona škola, pa one rampice. Marseille i ne znam šta je sve. Super je bilo. 4. stavka, arkadne pucačine, one klasične... Online po mogućnošću. Online deathmatch ili ne znam, Capture the Flag i slični modovi. Ti skupljaš oružja po mapi razbacana. Znači nema klasa, nema upgrade-ova, nema ničega. Sam si ti i trčiš i skupljaš oružje. Unreal Tournament. Skupljaš health po mapama, imaš one na single playeru, koridor levele, hrpe neprijatelja i horde i... Ne znam. Kada kažeš horde neprijatelja se sjetim Sirius Sam-a. Isto jedne dobre hrvatske igre. Mislim dobre. Pa jebi ga. Sirius Sam je klasik. Pa je, ali baš da je remek dijelo. Ali je klasik. Ali s bombama. Legendarna igra. Dobro, Unreal Tournament recimo, Quake, Doom. Cijeli serijal, Doom. Wolfenstein, onaj Return to Castle. Kad si mogu nositi oružja koliko si htio, nisi bio ograničen. I sad ja imam torbu, unutra mi stane samo 2 saržera municije i 1 puška i 1 pištolj. I moram misliti na to da jedem jabuku jer jabuka je zdrava, da ne ogladnim u borbi. Nema pivati po Minecraftu. Ne, mislim da se sakrio da se ne vidi. Dobre su meni te neke realne, ajmo ih nazvati pucačine, ali... Treba ti malo... Ako već ideš na realnost, onda odi do kraja, budi ko Arma, nemoj biti ko Battlefield ili Call of Duty koji ciljaju na neku realnost, a nemaš recoila, nemaš bullet dropa. Dobro, Arma čovječ je jedan veliki otok i nigdje nikoga nek ubije nakon pol sata. Gore nek PUBG čovječe. A bar su realni, bar se drže, bar su dosljedni. Htio bih napomenuti da taj žanr nije ni umro. I dalje postoji. Ima dobrih igara. Ima. Doom je izašao nedavno novi, izaći će i dvojka, ali Quake Champions je mrtav. Pa ja ga igram nekad. Ima ljudi. Nema, o tome je problem. Pa, ali nije igra umrla, znači igra, žanr i dalje postoji, ali ljudi su izgubili zainteresiranost. Da. Isto su prerasli, vjerojatno. Nije sad... A kako moraš prerasti? Pa imaš nove generacije koje odraste, ne kužim. A zato što se njima serviraju novi žanrovi, Battle Royale, ne znam, te neke... A mora biti, možda budu neki ti klinci za 20 godina snimili na svojem kanalu. Žanri koji zašto je umro Battle Royale? Da. Se sjećaš Fortnite kad smo gradili? Joj, kakav klasik. Da, sjećaš Apex Legends? Da li se sad neko sjeća Apex Legends? To me ne zanima. Ne, umro. Užas. Druže, igre građenja. Igre čega? Građenja. Da, znam na šta misliš jer smo prije raspravljali. Da. Inače sve spontano govorimo, ništa se ne pripremamo. Isto su bili nekad na bug demo CD-ima, ono Zoo Tycoon, Roller Coaster Tycoon. Da. Onak jedan levelčić i ja nikad to nisam igrao. SimCity. Nikad. Možda čak i Simsi. Nije to ba. Dobro, Simsi ne, ali SimCity da. Nikad nisam igrao te igre, evo, priznam, javno, srame, malo probao, ali nisam igrao. Imaš priču neku životnu? Pa nemam, mislim, znam, igrao sam taj SimCity dosta kao klinac, to je tema iz naše prošle epizode. Mm-hmm. Jednostavno, nekad smo više znali cijeniti igre, igrali smo ih, sad SimCity ne bi taknuo štapom 6-metarnim. Ne znam, Zoo Tycoon kad napraviš si zoološki pa onda si upišeš cheat pa dobiš $10,000, ali ti se strgaju sve ograde, lavovi pobjegnu van, počnu jesti ljude i to. Nekad je navodno bio dobar onaj Railroad Tycoon, kao gradiš pruge, ozbiljno? To ne, sarkastičan si znači, ne? Nikad nisam igrao. Da li tu rubriku nas spada možda je Minecraft? Isto gradiš stvari svijet. Ne, mislim da... Jer nije simulacija, ne? U Minecraftu ima gradnje i ljudi koji igraju dosta često se više manje fokusiraju samo na gradnju, ali mislim da to nije primarna poanta igre. Nije simulacija.
Ima i danas onih nekih Tropico, pa ne znam kak se zove. Nemam pojma. Ima tih par city building simulatora, Ali to igra 100 ljudi ne na znam da cijelom li to svijetu, igra. to je to. Jedna Slovenija igra te igre. I zadnja je MMORPG ili ti Ovo je bilo cringy. masivni multiplayer online role playing game. Zašto si sad na pola prešao na engleski? Masivni, mrežni, ne. Užas. Dobro, nemoj, Rezati. shvatili ste bitak. Rezati. Ne moraš rezati, shvatili ste bit. Gledajte ga. Wolf, Guild Wars. Bilo ga još više. Je, Ima to je još uvijek- Neverwinter, meni je bio odličan do nedavno. Onako mi na Facebooku dođe on this day, ne, pišem, ja sam sam danas doma i igram novoga Neverwintera. Ima li kaj bolje subotu na večer, osim, užas, baš sam bio očajan. Bilo koja druga stvar na svijetu. Da. Te multiplayer online igre su bile dobre i danas su dobre, ali nema nikaj novoga. World of Warcraft ima pun Da. kufer ekspanzije, sad se vraćaju na vanilu, znači sve iz početka. Nema da dođe neka dobra online igra nova, možda bi opet vratili se ljudi, ali mislim da nema. Zadnja je bila ova Elder Scrolls Online, Je. koja je Je, baš ono užas. velika igra koja je izašla iz tog žanra. Nema jedna novija. Fallout 76. Ozbiljno, to je... Da. To igraju oni igrači koji igraju Apex, znači niko. Ne znam, meni je to, nikad iskreno nisam igrao, ti imaš puno više iskustva s MMORPG ima, Ja sam a igrao. meni se to čini kao da se sve svodi na to da lupaš do beskonačnosti NPC i... Ne, možeš i naći curu iz drugog kraja svijeta. Da, i onda je muško. Ne, nije. Pa da, svodi se, ali većinom je onak, upoznaš nove ljude, imaš taj guild, znači ekipicu, onak skupa idete te pećine, Da, osvajati. Pa dobro, ali... Onak da mislim da mami veliš, kaj radiš u slobodno vrijeme, pa imam ekipicu, skupa idemo... Ne znam, ali kad se sjetim kako smo WoW onoga Naxamara sa čovječe počistili ili ne znam... Dobra je bila igra, ali opet nisam imao ništa u životu. Imao sam faks na kojeg nisam išao, tata je plaćao stan, imao sam pive i igre, a sad imaš familiju, ženu, djecu i ne Da. stigneš igrati. To je igra koju se moraš posvetiti, bilo koja od tih. Nije to ono odigran si pol sata pa i ne spavati, Da. ja ću kurac ići spavat. A danas, Kurac bude pip, ne? Ili... ain't nobody got time for that. Ako imate vi možda neki žanr koji ste nekad igrali, danas više ne postoji, da vam neke fali, slobodno natipkajte, zato jer smo očeni, želimo vaše komentare, Željni pažnje ko Pernar. pa tu negdje, čak možda i više. I... Jedino, a možda smo čak i toliko naporni. Pa... grdo. Sorry, drive chef. I ako imate prijatelji koji možda vole ovakav sadržaj, malo preporučite čovječe, pa mene već sram šerat po forumu. Tako je, spremni smo vas čak i platiti da nas Da. šerate, tako da ako ste u blizini dođite na pivu i Možete gostovati. tu. Možete gostovati, I apsolutno. ne želimo priznati da smo loši od koje kakvih balkanskih youtubera koji imaju milijune pregleda. Ne, mi smo, bolji smo, znamo da smo bolji i za 5 godina ćemo to dokazati. Ili 4 godine. Ćao. Ćao.